Thuthung pasal cha Reverend T Songkholen Khongsai chuan ronga bol Chanchin lalpa hnena minzo santa. Reverend Songkholen Khongsai hi Bihar Field Pastor ni in June ni somni pathum zan khan zanlaya astroka Katihar Hospital ICU wa enkol ngal ni in an hospital lu na andu thusam in enkol na manrua anlo ne ilawa wangin Siliguri Changs Hospital lama refer anita a he hospital a hian ventilator nen hun amanga June nili kumsang ni somni pathum tlaidar nga le minute somni khan a theina zonga arong bol Chanchin lalpa hnena achol lenta ani Reverend Songlin hi June ni somni pariat sangkhat zakwa somruk pathum khan Manipur State El Sangola alopianga unaw pasari ni in mipa pali le meichhia pathum anni ama hi awpa berani a kumsang khat zakwa somsari khan Manipur State atangin Nagaland lama a insona kumsang khat zakwa somriat pakwa a athibung Nagaland da Evan Silal Hming thanga kuta baptisma changin UPC a alut ani kumsang khat zakwa somriat panga a hlingkho hoi Khongsai nen in nein fapa pahni le fanu paruk anneya chungte chu tirkau let gin Khongsai nemboy thangmin mang nei hoi lamboi chang themnei joy tabitha lili te anni pastorani ma hian tirkau license nein henga te hian rongalo bol to boka athibung Nagaland state a kumsang ni changa sang ni pali joy Meghalaya state a kumsang ni panga changa sang ni paruk Guwahati Assam state a kumsang ni pasari Manja Karbi Anglonga kumsang ni pasari changa sang ni pariat kumsang ni pariata pastoratan lakania sang ni pakwa changa kumsang ni som pakhat thleng ATI a Bible zerin a graduate ani pastorani nuwa hengbel shang a hian a oma kumsang ni som changa sang ni som panga inkara churachan purbial kumsang ni som paruk le sang ni som pasari a ziri phaitwal bial kumsang ni som pariata Tripura Darchoi bial kumsang ni som pakwa changa sang ni som ni pathuma Bihar Field bialin Bihar Field Pastor na hi athi thlengin athokta ani pathian thuthunga wang hian harsatna atokna sahle a thuthunga wang hian chumli ngot no chwa alo tok to a UPC a alu rwalin a omna Nagaland kholal chuan akhwa changin no chwaka NC Hills lamapana PT leika omin chuta po chuan UPC andu lova an no chhuak li a ti chuan songbung kholam apana chuta po chuan UPC du lavin an no chhuak li a changpi jang lamapana chu khwa po chuan du lavin an no chhuak le ani heng thuthunga wanga harsatna to wangla hian thuthung lachatak tak somthum pahni zet aphwa nge chutiang taka lalparam tana India ram state shang ronglo bol to chin chu kan thaliam alo chulta a akal santak anupui fanau tele an chhungkwa zong lalpan ompui se ti hi kan chong China ani Reverend T Songkholen Khongsai hi an in le lo omna tuikun lamma tha arem lawa wangin General Mission Secretary Reverend T Lading Liana Quarters a thana program manani dona Krista wanga a unaw te chenna aizol ainon venga Reverend Thanglian sanga Mizoram UPC General Superintendent in William Donani lalpa kaushan te hian Reverend T Songkholen Khongsai rongbol na hi kan sharinga nga kan theiknil ngai to don lo ani